Visokopreosvešteni naš mitropolite, časni gospodo rektore Gojko do ove godine i mladi novi rektore oče Blažo, profesori, gospodo hrišćanska, zaista mi drhti vilica kad treba da počnem ovo slovo i ovih 15 minuta da bacimo jedan sintetički pogled na ove 3 decenije života i rada i blagotvorne misije naše Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Drhti mi vilica zato što ovde imamo 2 ličnosti među drugima svedocima kako je iznikla i čitava ta razvojna putanja Cetinske Bogoslovije od septembra meseca 1992. godine pa do dana današnjeg. Onaj od koga mi pravo da vam kažem najviše strepim i drhtim vilica, to je naš đed koji sa nebesa gleda i prati šta mi to sada ovde govorimo, a to je s druge strane i sadašnji naš mitropolit Joanike koji je takođe od prvoga dana obnovljene Cetinske Bogoslovije svu svoju mladost i snagu i ljubav uložio i sada naravno kao orao nebeski krila nad njom i nad celom mitropolijom prati njen život i rad. Velike reči koje bi mogli da kažemo o istoriji Cetinske Bogoslovije i samo ovih 30 godina njenog obnovljenog rada sada su, čini mi se, i suvišne, zato što ono što se tiče njenoga života od početka, negde od davne 1863. godine do 1945. godine, kad je silom na sramotu nasiljem komunističkog režima prekinut njen rad, to je sabrano u ovoj knjizi koju vidite pred sobom, Istorija Cetinske Bogoslovije. Prvih 10 godina obnovljenog života i rada Cetinske Bogoslovije je sabrano u ovoj spomenici koja je posvećena, dakle, od 1992. do 2002. godine, obima preko 670 strana i druga dekada je pokrivena trudom našeg profesora Aleksandra Vujovića, kojemu želimo brzi oporavak od ovih zdravstvenih problema, a to je ova spomenica gde je pokrivena druga dekada života i rada Cetinske Bogoslovije, znači od 2002. do 2012. godine i 13. Tako, dakle, u radu je, da i to sada ovde punih pluća kažemo sa blagoslovom našega mitropolita, sveštenik Arsenije Radović je dobio zaduženje i blagoslov, s obzirom da je i on jedan od starijih profesora Cetinske Bogoslovije, da bude urednik i da uradi spomenicu za sledeći Lučindan, kada će se obilježiti 160 godina početka rada Cetinske Bogoslovije. Dakle, u toj sledeće godine, u današnji dan, ako Bog da života i zdravlja, pridružit će se 3. spomenica. Ne znam hoće li biti ovoga obima po 600 i 700 strana kakve su prethodne, koliko bilo, ne sumnjam da će biti dragocena. Dakle, govoriti o životu i o tako slojevitoj i tako razuđenoj misiji i doprinosu preobražaja crkvenog života mitropolije i ne samo mitropolije, širom srpskih zemalja i ne samo širom srpskih zemalja, nego mirne duše vaseljenskog našeg pravoslavlja, vrlo je teško i delikatno zato što je neminovno će se pasti u iskušenje da se neko spomene, a da se neko ne spomene, pa da to onda bude izvor smutnje i raspre. Ja zato unapred molim za oproštaj što ove makar neke najosnovnije crtice koje ću spomenuti kao sastavne delove života 30-godišnjeg života do sadašnjeg obnovljene Cetinske Bogoslovije, to su samo neke mali kameni međaši, a kažem ovde u ovim tako obimnim spomenicama ima mnogo više detalja s jedne strane, a i za ovu deceniju, poslednju, o kojoj iščekujemo spomenicu da bude objavljena, ima, koristeći savremena tehnička sredstva, imamo sajt Bogoslovije koji se tako i zove bogoslovija.me, ima izuzetno precizna i kvalitetna hronologija života i rada Bogoslovije. S jedne strane imamo do sada i 7 brojeva objavljenog časopisa Cetinski bogoslovac i to je čast i čest
našim rektoru i profesorima koji su pokrenuli, obnovili u stvari taj časopis, jer imamo precizne zapise da je u neko vreme 1876. 7. godine da je izlazio časopis pod tim imenom tadašnje generacija Cetinske bogoslovije. Nema, zaista nema. Evo ovde vidite i ove starije naše i protoijereje, da ne prozivam po imence i da ne upirem prstom, i sveštenike i vas koji ste već sede glave ovde pa ste pratili ovde život crkveni i obnovu u svim sastavnicama crkvenog života, ne samo ovoga hrama Božjeg. Napokon i ovi stubovi i sav ovi likovi sa ovih fresaka su svedoci onih prvih vaskršnjih liturgija koje je ovde mitropolit služio u ovoj kripti, pa redom božićnih, pa redom kako iznica ovaj hram, kako je kroz prizmu ovoga hrama moglo da se sagledava, tako kroz prizmu svakoga hrama, kuda je dolazio mitropolit, kuda su dolazili profesori bogoslovije u sveštenom činu i svešteno-monaškom činu i episkopskom činu, pratili bogosluženjem, prisluživanjem na svetim liturgijama i pojanjem, i uvek je tu negde bila i duhovna akademija. Zaista mi je nelagodno da bilo koga sad prozovem, ali gledam ovde našeg oca Dragana Stanišića, tek šta bi on na ovu temu imao da kaže i šta je preživeo sa cetinskim bogoslovcima po Katunskoj nahiji i po Cetinju, kuda je bio. Ali kad je samo Cetinje u pitanju, tek naš sadašnji mitropolit, šta bi tek on mogao da kaže i da posvedoči na tu temu. Ali ono što je nama mirna savest, spomenuo, ne spomenuo, pokadio nekome sada ili ga mimoišao u spominjanju, mirna nam je savest i srećni smo, kako nas je to i mitropolit Amfilohije učio i toliko puta spominjao u svojim besedama i poučnim slovima, sve je zapisano u Božjoj knjizi istine i pravde. Oslonjeni na tu sigurnost da je Bog vidi sve i da zna i da će nam On po svojoj božanskoj ljubavi platiti i namiriti. Evo da se drznem, pa bar nešto da spomenem od ove faktografije, ovog predugog i presadržajnog i prebogatog života i delatnosti Cetinske bogoslovije. Rekoh, bogoslužbeni život uzduž i popreko Crne Gore, ali nije samo Crne Gore. Da spomenemo da je 97. godine, iako kažem, ovde ima toliko već objavljenih svedočanstava, prva generacija Cetinske bogoslovije hodočastila na grob Gospodnju, Sveti grad Jerusalim, na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, profesori i maturanti, da je jedan đak tamo i primio svešteno đakonski čin i da su ti đaci time osokoljeni završili prva generacija Cetinske bogoslovije. Mitropolit je znao da kaže, bilo je naravno, kao što je to i normalno i neminovno, da bude i iskliznuća, da bude i, da ne kažem, pokolebanih koji su otišli na neke druge škole, pa dobro, prvi mačići se u vodu bacaju, to se sećaju ovi naši stari profesori, tako je mirno to govorio naš mitropolit. Svetosimeonovska litija, litija u nedelju pravoslavlja, litija na Vrbicu, litija na Veliki petak, litija na Vaskrs na Cetinju, Markovdanska litija ovde u Podgorici i Svetosimeonovska, pa ni jedna nije prošla bez jata naših bogoslovaca. Ako dozvolite, sećam se, i ovi stariji se možda negde sećaju, bili su nas sašili za bogoslovce tu prva negde generacija, nekakve stihariće, neko koje nije imao baš iskustva, pa su bili previše uzani, pa smo se lomatali hodajući ovuda po ovim beskrajnim bulevarima podgoričkim na tim litijama. Sećate se, oni plavi, šljašteći neki stihari, ali smo bili tu, ali smo pevali, ali smo učestvovali na svakoj od ovih akademija. I onda gde je bilo i koliko je bilo moguće, i u sali Vladinog doma, i Zetskoga doma, i u sali Narodnog pozorišta, ovde kako je naš rektor u uvodnom slovu, da ne ponavljam, trudim se, i rekao da je svaka od tih akademija bila vezana za neku godišnjicu iz duhovne i crkvene i narodne istorije sa ovih prostora. Jedna od tačaka duhovnih koja će ostati zlatnim slovima upisana u istoriju
čitave Srpske pravoslavne crkve, to je kanonizacija sveštenomučenika, prva velika kanonizacija koju smo imali u stvari u istoriji Srpske crkve u naše vreme. To je bilo 2000. godine, 21. maja na Svetog Jovana Bogoslova, kada su kanonizovani sveštenomučenici, među njima i naš mitropolit crnogorsko-primorski, mučenik, ispovednik Joanikije Lipovac, i sveštenici stradali sa njim. I ne znam koliko vam je to blisko, ali upravo tadašnja deca, mlada, sa cetinske veronauke, zahvaljujući veroučiteljici, onim svojim crnogorskom ruhu, odelu, nošnjama, i naši cetinski bogoslovci imali su tu čast da evo tu je svedok naš mitropolit Joanikije, on je nosio sa Amfilohijem tu veliku ikonu sveštenomučenika u hramu Svetoga Save, taj najsvečaniji trenutak koji je bio, ponavljam, prvi u istoriji Srpske crkve, da su unosili i pratili ne samo ikonu sveštenomučenika, onako lepo, sećate se mitropolite, ukrašenu lovorom i onim cvećem primorskim, bokeškim, nego i sve druge ikone koje su tada u tom trenutku unošene sveštenomučenika. Te fotografije i ta svedočanstva su nam zaista jedna od pretkretnica. A onda učestvovanje u osveštanju ovoga svetoga Božjeg hrama Vaskrsenja, u osveštanju hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, bogosluženja na Prečistoj Krajinskoj, kažem, ako bi počeo da nabrajam, ja verujem da mi je već ovo moje dodeljeno vreme isteklo, ali eto, makar to sam spomenuo, učešće u kanonizacijama ovim novijim svetitelja, svetog Simeona Dajbapskog, svetog Nikolaja Žičkog, Justina Ćelijskog, to su isto kameni međaši u duhovnom procvatu, sazrevanju i doprinosu u profesora i učenika cetinske bogoslovije, sveukupnom srpskom duhovnom životu i obnovi u svim krajevima. Ja mogu sada da vam nabrajam, sam spremio, ali ću vas umoriti, i proslavu 900 godina rođenja starca Simeona Nemanje u manastiru Studenici, ali punih pluća i mirne duše spominjem i učešće naših profesora i bogoslovaca u mučeničkom našoj vraki i skadru za Trojičin dan kad je slava hrama i pogotovo za Badnji dan i za Božić. Mnogo i mnogo, osim hodočašća koje sam spomenuo u Svetoj zemlji, tu je i više puta hodočašće u Rusiju, našu dragu, u Grčku, u Albaniju, ali osim tih hodočašća, ipak posle Svetoga grada Jerusalima ide Jasenovac i novomučenici jasenovački, kuda su naši bogoslovci hodočastili, i naravno i u Hrvatsku, u Zagrebu, tamo našu pravoslavnu gimnaziju, pa u Austriju, pa u Njemačku, pa koje kuda razno. Učestvovanje na velikim hirotonijama koje su bile ovde pod ovim svetim hramom ili u Beogradu, sećam se kad smo išli na hirotoniju našeg vladike Joakima, onako skromno, baš i kakav je on i kakav je bio patrijarh Pavle i ono vreme, sve, ali sve je to negde zlatnim slovima upisano u ovaj 160-godišnji ljetopis mitropolije i od bogoslovije naše Svetoga Petra. Svetosavske akademije, zar to treba spominjati? Nemate ni jedan grad, ni manji ni veći, niti selo, gde nije od godine do godine su išli naši bogoslovci i učestvovali, i to u ovo, kako i vidite, sadašnju ovu generaciju ovih naših horista, predvođenih zaista vrsnim učiteljima pojanja i horistima, da ih ne spominje, svi su ovde nabrajani, ima toliko tih svedočanstava. O tome svedoči 5, kako se to zove, nosilaca zvuka, CD-ova, koji su snimljeni i objavljeni ispred naše bogoslovije, da spomenemo bogoslovsko-filosofske simposione koji su održani. Pa mitropolit je to negde u svojim besedama Amfilohije govorio, evo ovdje na Cetinje gdje su se carevi i kraljevi kupili pa da nikad neće više. Evo imamo čime da se pohvalimo, imate ovdje u ovoj prvoj deceniji vrlo precizno prikazane te zbornike bogoslovsko-filosofskih susreta u Kirilo-Metodijevske dane, i daj Bože da se obnove, sada je sasvim druga prilika i klima, ali to što je tada urađeno, pogotovo zbornik pod imenom Jagnje Božije i Zvijer iz Bezdana, i to je jedan od značajnih doprinosa. Završio bih ovo svoje slovo ovako malo
kako vidite, malo brzo i pod stresom govorim, a rekao sam na samome početku zašto i kako. Ovo je sve nešto čime se hvalimo. Ja nisam sada govorio o episkopima, izdancima, o sveštenicima, o monasima. I bit će o tome još reči, ali želim da spomenem još jedan element, a to su ispunjavanje zapovesti Božje. Pored svih drugih koje nam je Bog ostavio u Svetom pismu, a koja je ta Božja kuća, crkveno-prosvetna bogoslovija, ispunila sa svojim rektorima i profesorima, to je: Gospode, kada te videsmo gladna ili žedna, gola ili bosa, i ne nahranismo te, ne pojismo te, ne posjetismo te i ne utješismo te. To je ova naša bogoslovija radila i toliko gladnih usta nahranila, ne samo cetinskih, nego kogod je pritekao toj kući nije ostao ni gladan, ni žedan, ni nestiman, da mu je pruženo i prenoćište, da mu je pružena materijalna strana, koliko god se to moglo, iako i sama bogoslovija vazda na belom hlebu, kako možete i zamisliti što se tiče finansija. Ovo su samo neke osnovne odrednice koje sam u ovome svečanom trenutku imao na savesti da kažem, opet sa strahom i trepetom ispred ove dvojice Božijih ljudi, ovoga Amfilohija na nebesima i našega mitropolita koji sve ovo zna i mnogo, mnogo drugih stvari, jer je sve to preko njegovih pleća i pred njegovim očima i pred njegovim razumom bilo i prošlo. Čekamo treću spomenicu koja će doći, gde ćete sve to moći da vidite i na tenane čitate, ako Bog da, sledeće godine kada budemo obilježavali 160 godina Cetinske bogoslovije. Hvala vam i Bog vas živio.